Kubor nag-shlem jong unongsan hima. Di lawan rakyat kan zero over berubah sama blok marketing tawa rock ada mentaru kali palai kelihatan kali real di bos ki habis chen ki mara ki mar matabas lech di balat cara ni kor di pelaban itu ini ke jebab ni yang di cumi star di penjaga indi ngala saukhya ya kani ke jingjia ka bajia hakaba tua ka surok harum nong thamai hakani ke lenti na mausunram sha balat ngalawara ya kani ke subjek khnang madasi han ka house bat ngalayo ya ke jubab na minister deputy chief minister uba DP ka PWD ba Preston Tensong ba ulaong ba mauru sokya kani bat uong ba unsa sanction ya pisa ban penbahano ya kani ke surok ban wanra de ya kano no ke development ya benda ka de ke surok jungi nalor kata ngalawan bakane ke surok kam dei ke surok ke bamenta menin kade ke surok nadu khat khandai spa sanpho nadu kapor asam ya kane ke surok lashna te kane ke surok menta kadang mi ke singi kadang telur bat kadang telur namar balai ba ke surok kadai ke bala rimba te minister ula munjur ya kane bat uang ba ya kane ka estimate kala poi ha lor mi jungu ba uang ba un sapej hakini ki si ki banwan ba un sanction no ya kan ka repair khnang ba ki surok ba khnang ba ki kali ki ba dei ban lej banwan ki niok ban yaj kumalong menta ka sulong bai one way namar balai ba kadang telot ka bat kadang dei ka por slap uang ompat dei ka por ban sina ndrei ya ka estimate bat ka sanction uang un pelaj no tengi don bok ba ngin sayo shen no ya kan ni ya ke jing penbahaswa ya kan ke surok ke batua bat kunju de ya ke surok ke banadu weiloi hadu habalat ya ke surok nadu weiloi habalat uang ba un sabu ha priority list jong ke sarkar kumba ulale ya ke mau plang hadu weiloi ke surok na mau plang hadu weiloi ru menta kinsa khot tender no te namar kata na weiloi hadu habalat ru kan sawan kata ke sanction hakini ki benai ki banwan tengi nget ngin sayo ya ki surok khamba shu shu